Salam alaikum. Là, on a séance de thérapie le 21/8/2023. 2023. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Partagez le live, mettez le cœur. Merci ma chère Oussainatou. Hande ngara yewten fi ommo moƴƴanama ɗi ranposi bonɗo ma neɗɗo fof ka hoore leydi ɗo si Allah tagimo addimo Allah tagay kadi moƴƴanɗo mo kono ko seeɗaɓe wawata hawrodirde e moƴƴanɓe ɓe fi honɗum needi ma ndin diina ma kan expérience wowaɗi ma ɗin ko ɓuri hewde kon jannatama ko hombo moƴƴanma. Merci la famille Thierno Youssouf, Mamadou Lamarana, Lampo Diama Balde, merci beaucoup. Si tawi a jonni kala ko marɗa e kala ko wawɗa tawi ɗum ɗo yonali neɗɗo mo wiɗa ko giiɗo ko dewgal ko enɗam andu hiɗa jonnude mo moƴƴanama. You are given to the wrong person. Da jonnude bonɗo ma mi fillito Allah subhanahu wa ta'ala kala mo tagi waddi ɗo o tagante kadi aade ma o tagay o adda yo soulmate, c'est-à-dire ciwto ma on tagete, ciwto ruhu ma on tagete kadi kono diina ka jannaɗa wona fuu needi ndi ne'iraɗa hoolareji ɗi hoolotoɗa jannali ma ko a hombo ko honno neɗɗo anda ko a hombo konno andirtamo yadatamo ka dewgal ka wondigal ka gollidal kay awatamo. Merci Allah reni awatamo. Si tawi a jonni a foppet maɗa kala ko wawɗa kala ko marɗa tawi ɗum ɗo yonali yonatamo par ce que wona on ɗon woni fiima. C'est là la question. Andu a jonni du wrong person aten bonɗo boyi e meɗen no naati e dewle, no naati e huwondiralji, no naati e giggol, no naati e association ji, no naati e enɗam, no wodi kon famani. Ce sont des relations pervers ko huwondiralji fasiki. Famgol noon fi fasiki si tawi ko a religieux a wata famde. Si tawi tun ko a religieux a wata famde ko wiyete ko pervers. Allah no yewti fi mum ka Qur'an fasiki a wata famde parce que fasiki ko deux faces o jogi ko geccele puy o jogi ka yaasi ko moƴƴo ko mokoba mo wakkili ƴettude des millions o dépensa ka yaasi pour protéger son image fi hiwgol bodo mo mari on ka yaasi on ko marite mo wakkili accugol mo hiɗa muusede ka danke o yaha o wona Médecins Sans Frontières ka yaasi ko ɗum hatta wullitango ma ngon goɗɗo nana personne ne va t'écouter. ɓay si ka yaasi journaliste ɓe no feññini ko hombo woni ñawkala ɓen no andi ko hombo woni ɓe yeyde on image o accete ka suudu hiɗa laddude fi yawgol ka labtane o yaha o naɓa woɓɓe o arta o hajjinoya yumma ma e pemma hara an peppiri o jonnatama. C'est possible.
Merci mon frère, depuis l'Angola, Ibrahim Barkera. Adlam Dampo Diallo, merci. Sidi Mon, Nene, Mahama, merci aussi. Donc, pareil, il y a un person, bon demain. Bon demain. Hande ko fi on wonde yewtude. On ɗum waɗi si fottuɗa e bonɗo ma ko ka diina ka rondaɗa na diina kan de diina kan kanka ka findinde kono diina ka rondaɗa kan ɗon ko kopi si tawi bana adama on famali ko honɗum woni diina waɗat théologie a famali Allah e diinaji ɗi tu vas souffrir. Il faut faire la théologie pour connaître la différence de ces religions. Janga fi Allah, janga fi diinaji ɗi. Diina Allah kanno tongo kam wiyete la religion révélée. Kaɗuɗa e ka ton non fo ko ɗon dambini kono kaɗuɗa nde wonno ko gonga banarma susta gonga o jaɓata gonga kan tun ko be o bakka goɗɗum ɗon si o jaɓa diina wahina kan ko gon ko ndaygu nde wonno banadama susata gonga ko laaɓi ko be o buuma goɗɗum ɗon si o ƴetta ko ɗum ɓe innata ka qur'ana ko ɓuri heewde e maɓɓe ɓe gomɗinta sona ɓe takkay ɗon shirku. Merci Elhadj Bougoy. Oui, c'est-à-dire iman laabu ɗon ɗum ɗon no sattani c'est-à-dire a wonay bani adama si jaɓa diina wahina e ɓay noon na a bani adama a feƴƴi ɗon degré an a feƴƴino ton on no jaɓirta ko wahina joni no ko fameten ko diina wahina kankanno ton. Merci Elhadj Bougoy. Diina lamateriji ɗi noto on appelle ça la religion d'état diina yimɓe ɓen noto innen ɗum feddeji diina Allah kan ko qala Allahu taala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗon diina Allah qala Allahu taala ɓe wata fabrikude ɗon par ce que qur'an on ko goto kono qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ɗon ɓe arata ɓe régla kala ko ɓe faala par ce que ida wawi wiwde nelaɗo maki hunde kaade ara walaɗe kono a wata inde Allah yewti goɗɗum jama no jogui qur'an mais nafo jogui yewtereji nelaɗo woɓɓe no jogui goɗɗum ko ɗon ɓe arata ɓe ɓiso kan ɗon no ɗon kan ɗon ko falanama ko pinal ko hettare ko gandal ko liberté ko ɗum waɗi sigi ka fuɗɗora ikra jangu jangu honɗum ko ɗum falla ko ɗum islamini a jangu ko ɗum falla ko dewgal mi fala jangu fi dewgal ko voyage mi fala jangu fi voyage ko kuram mi fala jangu fi kuram ko remugol mi fala jangu fi remugol ko newugol mi fala yaw janga no woodi defte fi muɗum wona arando hay ewne kala ko fuɗɗiɗa ɗo goɗɗo fuɗɗinoke ɗum ha woni ñannejo e mum yaw janga fi honno ko fi fota yanoy e farjereji lannayɗi ma ɓe wima ɗon honno toɓɓanema si on gaynima taɓɓande gayni ɗon woni jan seeɗa nabamma kadi ka ekkam a nani ɗon toɓɓanema a nani ɗo hinde ekkol c'est à dire ko ari kon ko beɓe wayda ɗum ɗon ɓe waɗa no ɓe jaɓirta no ikra jangu Allah ko wi ko ya jangu janga fi makko janga fi aduna o a nani ɗon toɓɓammo a nani ɗon so jangi duuɓi seeɗa na kadi kakle ko an e Allah yewtidi ɗum ko hay bugagol banadama no duwa ekkitede sowona ɗum ko probléme ko jelo jombata jombe lewru lebbi ɗiɗi yiidaka lewru lebbi ɗiɗi yiidaka ɗum kadi ko yo ñaawe o fi hon ɗum o formaki o anda
ko jelo natata e ɗaɓɓere jawle ɓe sakkitora kasuji ma dogugol o ukki ko anda ko jelo cowtoto yaha leyde waynodira e ɓingu mum e ɓikkoye mum wona sans abri o ukki ko anda ko jelo fimata drogo feeda yara beere joɓe mum bona o ukki ko anda e Allah wi andu religieux jo ari wima banno tigi wa donc haray bonɗo ma on ko fi on woni ɗo yewdani si tawi ka nder gurdam ma a jonni kala ko mbawɗa kala ko wawɗa kala ko taganana ɗum ɗo yonani oɗo neɗɗo andu ko bonɗo ma on kono an a wi ko giiɗo ko dewga ko hennan gasi wayda ɓuri Allah andude sona ɗum giɗo seeɗa yonay giɗo wurinna anniyeɗen yoni honɗum waɗi hakkunde men e Allah o inni golleji ɗin anniye taw ko ɓay kanko ko o giɗo ne goɗɗo no inna ɗo daro ha koyɗe ɗen ɓuuta janngo ha yaraɗo no Allah nde wonno ko o giɗo ko anniye maɗen o peesata wallahi goɗɗo darnay ɗo joni juulirde nde 20 milliards goɗɗo ara ka nden juulirde darneteɗo o ƴooga siyonwal gooto o jonna golloɓeɓen ɓe yara Allah darnanamo suudu ka aljanna o darnuɗo juulirde nde 20 milliards ñande yawmal qiyama Allah inna yawka jama on inna yoɓe honɗum sendi ɗum c'est l'intention Allah ko o giɗo kanko ko anniye maɗen o woni tadi na buyi o landi kanko ko o buyi o landota ko buyi koko fanɗi landoto buyi yimɓe ɓen jaɓilan simi moosi yimɓe ɓen jaɓilan o simi wartanike ɓe yimɓe ɓen jaɓilan o simi jonniɓe jawdi yimɓe ɓen jaɓilan o simi ma waɗi ko ma ɗo a jaasu people please a jaasu a hisa woni ko kulol woni e ma donc sa jonni kala ko makɗa e kala ko a mara bani adam tawi hani ça ne va pas accu fama donc ko wonma tampinde wi ko diinaji ɗin diina sendidira diina Allah kannoto diina laamateri noton diina yimɓe ɓen noton diina Allah kan ko fiya finu ko fiya andumo ko fiya rewmo ko fiya jonnuto hoorema haqqe jonta tagumo haqqe ko fiya nafa hoorema nafa yimɓe ɓe ko fi yurmingol ma amma diina laamateri ko fiyo leydi ɓuttu lamɓe ɓen ko tambitorto diinaji ɗin ko fiyo leydi ɓuttu na fiyo yimɓe ɓen fin ko fi wota gere waɗu e mayri ko fi wota songu donc ko beɓe ɗannina aduna wila o taga o ɓutta sika ma no ɓutti yettu Allah mais aduna wila o tagiraka kadi fi ɓuttu laamateriji ɗin ko tambitorto diinaji ɗin ko fiyo ɓuttu sa sikki noon ko diina kan noon a yehi par ce que si ɓuttali ɓe yehi lamɓe ɓe ɓe perdi ɓe raɗama si ɓuttali kamɓe ɓe yehi anani laamu ɓuttu donc on tuma noon diina laamateri gollata ka hulɓingol kamɓe dokka ka hulɓingol ɓe gollata lette gaburu jahannama kuddi fitina ta memmini fitina kamɓe ko ton ɓe yarata par ce que no hulirɗa wo ko noon welirɗa marirde di laamateri wo falaka yaafi no sa fini a seppata e o ñooge a jaɓata a yarata ndiyan ɗan laaɓa par ce que no woodi ko wonɗa jonnude
a seppata e ndi tuundi, a seppat a ƴetta oto ma ukkamo e nder gayɗe e loope, non 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 a jaɓata. contrat no hakkunde ma e laamiɓe arayɗa andi, si a fini a jaɓata nangireɗa ko saria o windaani. Iɗa andi saria no winda, iɗa andi iɗa votani goɗɗo wiyeteɗo député, on député ji no yehi représentement hiɓe voti toon sariyaji duwaɗi rewde e hoore mo, iɗa andi a jaɓata ɓe jiiwaɗi ɓe arane kono no si tawi ɗum no ɗannina waaliɗa. Hay saria leydi ma ndi anda ko windi, député jo ma on susata hay artude kam mon onon votan ɓe mo inna awa men yehi men ƴetti saria hunde kaari ara ila hande iɗon mari o droit o ala susta. Diinaji yimɓe ɓen ko huɓindagol on fi ñaamugo jawle mon na goɗɗum ngol, ñaama tammon on ɓayno woodi yimɓe ɓe faalaka gollude ɗum ɗo fuu no wi'e diina, kono ko koppi diina Allah kan ko fiya finu, ko fiya yaltuka kaso, ko fiya yaltuka jahannam, ko fiya yaltuka tampere, ɓay ko a raɗaɗo ko aljanna. Ko nde Allah raɗinuma ka aljanna o jonnuma deftere, o immini annabajo ka yurmingol ma, o inni jogo o GPS ɗo fiya artu haka an. Kono noon ta ƴettu GPS on tawde a andali adduɗo GPS o, sona ɗum GPS on naɓete kamo addali GPS o. Ko ɗum waɗi sa yehi ka Fatiha, je vais vous donner le secret de la religion. Sa yehi ka Fatiha, ndar Fatiha moƴƴa, ko hon ɗum waɗi ibada o, iyaka na'budu no atti ihdina siratal mustaqim. Ndar Fatiha no ardino dewal ngal no atti peewal ngal, jaɓugol ma wongol maccuɗo. Mi jaɓi komi maccuɗo ma no atti Allah fewnan. Ko ɓay sa faamali iyaka na'budu, peewal ma ngal ngal ƴettata, contact on ƴettata. Ko ɗum yiyata ɗo gorko no immi dari yo ɓengu mum juuɗu, yo ɓiɗɗo mum juuɗu, yo ne'eteɗo mum juuɗu, kono o wattanali hiila andingol mo ko honɗum woni iyaka na'budu. Tawhid ko honno Allah rewirte, haaji makko wala hen, ko rewu Allah feewu moƴƴo won malaika o jonnama GPS o wukkike nder ton, a andinanimo ko honto yaata. Goɗɗo ara joni innamo ko ga yarete, yaw ka Fatiha iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Si a diwi on ɗo, si ɗon ɓowrani, si ɗon famaki, a ari e wigol Allah fewna, Allah fewna, ihdina siratal mustaqim, Allah fewna e laawol foccingo, a ƴawoyay e laawol ngol wona laawol Allah. Hunde hulɓinaki ka hoore leydi ɗo, hayyi hunde hulɓinaki, ko niwre ma nde wonɗa ndarirde piiji ɗi. Ko ɗum waɗi siɗi hulɓiɗi, ko e majjere ma nde wonɗa ndarde piiji ɗi, ko e majjere ma nde wonɗa yiwde gaburu on, ko e majjere ma nde wonɗa yiide lamɓe ma ɓen, ko e majjere ma nde wonɗa yiwde Allah. Hay hunde hulɓinaki. Si tawi ko e nder pinal ma ngal, e nder daygu ma ngu wonɗa yiwde Allah, a taway ko wi'a kon ya hulu ka haqiqa ko ya faamu yiiɗa ɓattoɗa. Ko ɗum waɗi yimɓe ɗiɗo yi'a e boddi, o yaddoga haɓana few, o yattasko boddi ndin nangandi. En yi wonɓe newde bolle ka, o faamu iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, o faami, o nanga boddi ndin
imo andi si tawi hindi mari bone e mayri, imo andi hindi mari moƴƴere e mayri, o soña moƴƴere nden e mayri, o nafa tagungun, o nafa hoore makko. O yahi a ngayuri religieux, o yeyi taggike teppere tanka boni, oɗa yiya ngayuri taskondi, so hunnanani ngayurndi o taskondi ha o wippo ɓikku, o ne'andi, o moltani, imo andi ɗum ɗo no mari nafoore, hino mari lorra, ko ɗum waɗi sino hulbini. O ƴetta ko wonde nafoore kon, o nafa hoore makko, o nafa yimɓe ɓe. E yi wonɓe nde'ude ngayuji. Oɗa yiya kulaaru ɓay himo huli, o doga ma o ƴetta hayre, o wara kulaaru ndo, o hulu, ko ɗum o janna, c'est le religieux. Oɗa yiya kulaaru ndu jonna ndu werde, o anda min e ndu ɗo kulaaru meɗen kafindi leydi e ɗe leɗɗe, o jonna ndu werde, o créa ko wiyetelo tourisme international, yimɓe ɓe ara yiya ɗi kulaaji, yoɓa mo jawdi. Oɗa kañum waɗi huuɓo wari fusi koyɗe, par ce que diina ka o janna kan ko fenande. Si tawi iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu no atti idina siratal mustaqima, watta ngila wigol goɗɗo yo juulu, o anda ko hombo wi yo juulu, ko honɗum o juulanta, yo o hooru, yo ittu zakka, yo hajju. Si wona ɗum maray a naɓimo e sonja, o wata townude, goɗɗo wata townude ko anda, ko sati o doga. Ko ɗum woɓɓe si yaltiɗo jangata aduna, si yaltiɗo juulata hande, kadi ɓe naɓa ka ɓe anda, ɓe jogora kulol. Sa jogorike bani adama sabu kulol, ko sakkitorta ko dogugol, kama woni sabere, ɓe yahay, ɓe haɓanay, ɓe acce fes. Ils ne sont pas maudits, ils vont partir. Donc, Abdurrahman So, merci Suleiman Silla, merci beaucoup. Donc, du rang person, bon roman. Baroui Aliou, bon roman. Merci mon frère Aliou Dialacho pour le soutien depuis Lisbonne. Bon roman, bon. Ça y est, kala ko marda, kala ko wawda, a jonni goɗɗo. A ñawloy ka hay a watti ɗum. Tawi yonata ko bonɗo jonnuɗa. Buye men no naati e dewle, no naati e relation ji, no naati e huwondirarji, wallahi tampereji ɗin sifotako. No tawa e majji hiɗa piyeede, hiɗa piyeede e ngal wondigal, hiɗa muuseede e ngal wondigal, himo sonkude hoore ma e ngal wondigal, mo jogi ma jogande bonde e ngal wondigal, hiɗa tooñeede, hiɗa feleede, hiɗa waɗede gaslighting, onon gaslighting. Goɗɗo tooñe ha gayna, o innano ko an waɗi. Si o tooñima, par ce que o faala ka jaɓude toyde, o inna ko an waɗi si o tooñuma. The gaslighting. Ok, hiɗa e nder ɗayni manipulation ji luggudi ɗi a famata, hiɗa e nder émotion abuse, so andeji ma ɗin hiɗa tooñede. Kono noon hewtimma ɗum, c'est-à-dire so andeji ma ɗin diina kan e needi ɗin jiiɓino ila law, ko e nder niwre ma nde wonɗa yiide dewgal ngal e biggol. Emotional abuse, c'est-à-dire émotionnellement tu es détruit, tu es une personne blessée. Donc siɗa barmi ka burure, si kullum barmi ƴiƴam makkum on luuɓay ƴakkoji ɗin, les prédateurs. L'odeur de sang attire les prédateurs. Ɓe anday tu es blessé, hiɗa huli, ɓe yiyay ɓe anda. Donc ça attire les pervers vers toi, les manipulateurs, les religieux cannibales. On a jokkuɓe diina ɓen fof.
kala wonɗo uddutude duɗal janna on na on wona yewtede film. Kala wonɗo noddude ila sabili rabbika na on wona haalede film. Ceux qui mangent dans le vide, ceux qui trompent les gens. Merci Fatouma Sarah, merci Mariam Bante. Donc araye annon hiɗa rewnede o sonjaɗo fuu, si tawi on neɗɗo wona ɗo waɗede ɗiɗo piji fuu a nanirima ko gikkeur ko ɓay miɗa yiɗima koɗo yiɗi. You love the wrong person. A yiɗi bonɗo. Andu neɗɗo mo wonduɗa on e ngal wondi ngal relation o hoyɗinte woni koye koyɗi wonɗa. O yiɗalima ñallal, o yiɗatama aduna, o ala ɓernde, ko hayre woni ka nder ɓernde makko. Ɓernde makko nden ko hayre woni ton, wawata yiɗude. An ko ɓernde marɗa, kanko ko hayre. Il fait juste semblant, o fijirte woni ko film won tournude. Koko hollunoma ka arande law, il n'existe pas. C'est des illusions. Na ko wodata, ɗum artata aduna. Ça n'a jamais existé. Ko fake image, ça n'existe pas. Wota sikku kadi a sonkay ka yaasi ha goɗɗo nana. Image on ka yaasi ka suudu na gotum. Ko malaikaje ko yaasi ko jinnaro ka suudu. Sa yehi ka moccowo o yima ngi naati ngi yalti no ko oɗa. Moccowo c'est juste un arnaqueur aussi, c'est tout. Nawninɗoma on no ka suudu. Giɗo landaki buy. Si a jonni buy, a jonni, tu vas s'épuiser émotionnellement. Donc, la seule chose qui va te sauver, c'est la conscience. La seule chose qui va te sauver, c'est la thérapie. Kono na ɗum watte ko wullita ko ñande, ça ne va pas t'aider. Ko ɗum waɗi si ɗum hewtimma a ɗaani. Laamu ngun faala ya ɗaano. Diina kopi faala ya ɗaano. Par ce que si ɗa ɗaani wata andude ko ɗum woni bonde. An a wata andude hiɗa ɗaani ko ɗum bonde. Ay siɗa mari ɗo milliard yiite ukkama e majji hiɗa ɗaani, mais tu sais rien. Ko ɗum non findinay ma, ko ko arata yana e ma ɗon findine, c'est qu'on appelle la souffrance. Ko ɗum ɗo noon en faalaka. Jonde ko la séparation, c'est la souffrance. Non, la vérité, c'est la non, sad. Koyɗi ɗi wonde mum nden ko yo jokkondir ɗon ko yo yawa. O hoolinima ko an woni bonɗo. Hande o hoolinima ko an addi probléme o. Hattare ɗon a jaɓi with the gaslight. C'est ta faute. Ça y est, wayni, c'est ta faute. Ça y est, gurdam men nam moƴƴali, dewgal men ngal moƴƴali, gollidal men ngal moƴƴali, association ngal moƴƴali ko an kadi yan awa yaafa ko yiite yaata. Sa tuubaali on yaafa fi mo haala, tu meurs, tu rentres en enfer. Ayude maggi kan. Tu es en face d'un pervers narcissique, un démon humain. Ko an bonna, ko an o halki, il a détruit ta vie. Ndaar no wawɗa. Andutu ko honto majji si a faala yiitude hoore ma jooɗo miijitoɗa ko honde tuma majjuɗa. Andi haɗiɗa e hoore laawol. Tu vivais très bien. Ko sahi humbo accutuɗa laawol seɗuɗa. Sa hetta e hoore ma arta yaaɗo. Ta luttu ka buruure ton e ɗaɓɓutugol laawi. Artu haa ka accutunoɗa laawol ngol ɗo. Kono mi yittortaɓa min neɓidi ɓiɓɓe cuuɗi kammo leydi musidal poojo paak. So faade. Merci, Bachir.
an non hiɗa anditire ka thérapie minen ka thérapie meɗen anditira oɗo neɗɗo émotionnel abuse o jiiɓama émotionnellement tuma tawi imo jooɗi e koye mum yiyama mo jooɗi e koye mo jogii téléphone imo naɓa test message sugi message ji ɗi jokkodira ya sikka e ndiyan sino arde o naɓana ɗum goɗɗo mo jaabota yo a sikmade a nawni imo jooɗi o yaha suuɗo e koye mum kanko e gonɗi makko imo naɓa message ji ya sikkay rafa qu'une réponse parce que mo lettirdema ko ɓenta ko silent treatment imo lettirdema diƴƴugo mande heƴata e ma parce qu'il t'a détruit émotionnellement so mi inni en ko Allah woni giɗo mi innima ko Allah tumarɗa giɗo ayyemo kadi himo jeeja bonɗo makko kono noon girɓi kono waɗi somi yii yimɓe no waajo yimɓe ça fait pitié goɗɗo waajotake goɗɗo sanji wutumo jaɓi suuɗo o jeeja ɓe jeeja yoɓe wondu Allah baboy ata fel noon hoore ma tu es dans une manipulation très très profonde ɓe suuɗo ɓe nodda ɓe haa ɓe ronka jabotako parce que mo andi tu es très faible anda doole maɗa anda capacité ma anda tu peux vivre sans lui o anda il t'a détruit c'est ça joni noon o testi yettali o noddi yettali o jeeji yettali dernier étape ko ɗum sonnaji on waɗata ma gorko on waɗata wona ɗo sonjeedo o ƴetta dimu makko ngon ko siki resté o ƴetta dimu makko ngon o ƴetta mo woni on o hawka fi wota o perdu giɗo mo o wi ko o giɗo c'est terminé ça c'est la fin film o lanni tu deviens un objet maintenant ha ko ɗon o ɗaɓɓuma dignité ma ko wima ko bani adam valeur ji maɗi kala ko teddinnoɗa kala ko wiroɗa sabu mum noon mi waɗata ƴetta ɗum ɗon noon fof hande kadi hawka fi wata perdumo kanko c'est là qu'il attend parce que mo andi so o nangitoyima ɗon ko ligne rouge o naɓa e ma ko ɗon wona ko ɗon lew faala ya yaw fo deyɗa luttiri dimu ko tawata wiya noon mi waɗay ɗum ɗo mi watta ɗum ɗo ɓooray ɗum ɗon ha laaɓa e ma ko so lanni ɓurde ɗum ɗon lanni c'est fini yimɓe ɓen noon yiye ɓe nawa ñammina magera ɓe windanima ɗum bebbala ɗum wiyete émotionnel abuse bana adama no way waɗi machine ji siɗa wawi manipulde machine on a naɓaymo no faaliraɗa a infectaymo des virus contrôlamo si tawi tun a yii machine jom makko jogaki mo o koodali mo o protégali machine on hiɗa wawi natude ton an tigri waɗa machine on e haaju ma thérapie ko fiya andu ko a hommo wawa doginde an tigri oto ma si ɓe doginimo a wattata makka. Merci Maman Charlie, merci Habibi. C'est ça. Wullugol jemma peetu na solution. Noddugol nene baba kawtal weltiɓe a yeeyay woni hoore ma ɓen noon kadi no mari mo ɓe nodda on noon kadi no mari mo ɓe nodda. Noddugol triangle, les pervers narcissiques ont toujours des triangles honon triangle ko goɗɗo goo mo wiyata weltiɗo ma musidɗo on no gollande mo c'est son espion an wiya noon ko yon wullata e mo a gaynay to wadde déposition bouf o jonnoya yiya kadi lette ɗe ɓeydama sur la thérapie peut aider
ka surrotoɗa ka dimmu ma ngun teddinte sa heɓi probléme feƴƴuɗoma hakkille andu an a wata ñawdudo par ce que ko hakkille ma ɗe ñawdirta probléme si feƴƴi hakkille maɗe seyde feƴƴi hakkille maɗe giɗa luuɓede woko mocca iɗa dogde ɓaawo biniri nasi coofe iɗa dogde ɓaawo duwawu pervers teɓɓo ma wiya duwawu c'est le travaillement qui va te libérer. C'est le travaillement. On jahannama waylay mo ko antiri wayla tam wontane aljanna sinon c'est impossible. Min nima nawnare nden ko wiyete ko emotional abuse, you are damaged, o halkima complètement. Roméo Mamadou, merci. Julde Oumar Wan, merci. Donc aray hon ɗum famata ko non solution ara non ɗum taw ko ya andu a waɗa hay hunde ko boni. Aimer une personne, c'est montrer que voilà, tu es une personne iɗa ko a bane adam. Yiɗugol ma goɗɗo holli ko a bane adam, holli ɗa mari ɓernde, holli tu es juste un humain. Mais GPS ma on no ñawi parce que tu n'es pas connecté. La spiritualité, l'éveil, tu es dans les dogmes, dans le religieux, dans des mensonges. Merci mon frère Moukchovin. Voici un frère avec qui nous avons traversé l'enfer ensemble. Merci Moukchovin, merci beaucoup. Barakallahu fikum fi hazi tazkir. Merci beaucoup. Idjatou Diallo, merci beaucoup. Hamidou Diallo, merci beaucoup. Min nima yiɗugol ma neɗɗo holli tagumangu ngu bonade. Ñande banadama acci yiɗugol o wonti goɗɗum. Ñande banadama acci famugol oɗo no yiɗilan o wonti goɗɗum ko wona bani adam. Wonti kullin woɓɓe ɓe noon go no wiye malaika wallahi si ɓe inni juuɗo a sikka ɓe naati aljanna kono c'est un démon, un vrai démon. Merci Binta Diallo. Hay hunde a waɗali ko boni faalegol yo goɗɗo numɗane, yo goɗɗo laaɓane, yo goɗɗo jogoma jogande moƴƴere, hay hunde a waɗali ko boni. Yo goɗɗo sendodo e ma giggol mango, c'est pas de mots. Siko woni tun haqiqa on wona on ɗon Allah tagiri fima, c'est-à-dire tu as raté, wona on ɗon. No wayiɗa fokkiti voyage argol ma soda biye yetta place yoɓa fiila kala ko waɗete signa kala ko waɗete doga tout, c'est pas une erreur. On tun hawrodiri otowal bongal, hawrodiri avion bonɗo. Merci Mokhtar qui dit la personne est hyper remotivée, en fait souffrir son entourage du fait de ses comportements destructeurs et envahissants. Merci pour la contribution. C'est toujours comme ça, c'est vrai. You never did anything wrong, my dear. Wanting to be treated right. Awaɗali hay hunde ko boni. Ta yawɗo kadi ƴakkitego ta warto. Nawna seli, je suis là, il faut acheter des thérapies. La sorte de thérapie, il faut continuer à revisiter mes vidéos. Ta warto. C'est pas permanent, na ko luttata, koko feƴƴata kadi. Siko wontun herɗaɗani, on mouvement waɗɗo ɗon ko ɗum findinma. Ɗon noon ya jaɓude ko finuɗa ko hiɗa faala felude gonɗoma findinde o. Ta jaɓude. On garɗo jogima ɗon. C'est ça la souffrance, c'est ça le pervers. Il va te réveiller par la souffrance. Certainement. C'est juste une expérience. A fini. Si a famali non darsu on ko sifa makko kadi arata, ma ko sifa mum kadi arata. C'est que aray so faali,
sa famani darson a wi duwanena windanena moccena a famani yo mocce a famani mo a famani ko kuusi koko remuɗa wonɗa soñude yilto remita awdi goo fiyo ya remuto awdi goo ko thérapie ɓuri newade par ce que hay anda ko awdi honno wonɗa andamo wonɗa dina ka jogiɗa koko ɗanninta ko fiyo leydi ɓuttu ko kan dina jonnaɗa ko fiyo musudal ngal yo ɓuttu yo heƴƴe ka nder musidal yo heƴƴe ka nder enɗan yo heƴƴe ka nder association ko fiyo deey ko yimɓe ɓe ronke famude wona wigol goɗɗo fanku dandatam wona fankugol ma danda e ma ko haalugol ɗum ɓuri ronke famude si a réclamant tes droits ko ɗon wonata libre ɗa c'est pour un temps la matiére ji gollitirɗi ɗum ɗo fof population maɓɓe on sakkitorto murtugol metta ɓe ndaare ɗe leyɗele wonanoɗe wiyede des pays religieux hakkunde maɓɓe wonugol des pays kuffar ko miiri ngokkude parce que c'est pas la bonne voie farintingol goɗɗo mo Allah suɓini c'est pas la bonne voie accu o manifesta colère makko on anda bete gonɗum won ton fankugol ma e ngal dewgal ça ne paye pas koko fankuɗa ka ça ne paye pas yahaygoye seeɗa mais ça va exploser tôt ou tard ça va exploser you have a beautiful soul you have a beautiful soul hiɗa mari an o yiɗuɗo an o tooña lettaɗo sabu hiɗa hiɗi a yiɗo hiɗa mari ruhu labba par ce que no Allah tagirma noon sanzali Allah ko giɗo no tagirma noon sanzali taw kono a ronko famude wonu bani adama ñawda probléme ji maɗa kala accuɗo wonugol bani adama o halkoto iblisa sikku ko o malaika o halki baba adama alayhi salatu wassalam e nene hawa oɗa wi wone goɗɗum ngo ñaame ngal ɗo leggal wonon mala kayni wonon lamɓe wonon malaikaji mo andi ko ton o halki o sikku o woni ko o wonali o inni ɓeeɗa waɗe ɗum ɗo wono yaw Europe wona wakari ko ɗum halkuma yaw leyɗe wona wa ɓiɗɗo kaari yaw hajju ara wona wa alajijo kaari yaw hunde kaari wattu ɗi coñci wona malaika wonu jokke systéme démocratie wonon démocratie wa ɓeeɗa ɓe halki nandolla ko sakkitorto copie fof ko seggeteɗo original on marete donc lannude yewtere men en andintinayi arɓe ɓen ɗo question haray en fuɗɗorno en wi'i yo wrong person adema bonɗo si Allah tagima o tagay goɗɗo moƴƴanɗo c'est à toi de chercher anon sulmi ko an yaltaɗa ɓitatam selon tes valeurs kono diina ka jannaɗa kan wona fof neydi ndi jannaɗa ndi wona fof ko ɗoygol on no ɗaɓɓitirta ko ayyaɗa ko wonɗe wiide ɗo gandal ganda ɗani kono way no way si bana adama no e nder niwre no jogii torsum ko embere ko torsum makko ko woni yonnade ko ɗum woni yiwde ko ɗum wonde wiide ɗo gandal jaɓu ko a daygu jaɓu daygu ngun jaɓu nange ngen ta jaɓu torsum ta goɗɗo heññe pooti sardi o innama ko diina o heññe pooti sardi de ton wonotako pooti sardi wonoto kayiɗa wulli koye nder pooti wonde tan wultoɗa regarde l'univers no yaaji no foti inna l'arda wasiyatun no yaaji kono koye nder pooti wonɗa ko thérapie noon andinayma hiɗa gayna hiɗa laba hiɗa mari valeur hunde bonare not in sport suka yi ɓuri ɗin ka ɓandu ma
ko boni o hecciɗay. Yeeso an gon sumi mi waɗi ɗo produit emi yaw ka nder mataloka a trompe e hoore ma oko sunnata ɓanndu kadi ɓe jonnay ma ko ya deƴƴutu tu accepte la patience konko wontiri dow jiɗɗi a wari iwanay joni hoore mum kesum ko arata kon dirnay ɗum ɗon natural treatment no en fanaka iɗen marani solution kala hunde si puƴi yaltiɗa ɗo yeldaƴe ko ni hiɗen mari réponse sur toutes les questions non en halkude hiɗen mari réponse à toutes les questions. ɗon harage ɗo nden hadde hannde miɗen salmina miɗen weltano sponsor ɓe amen men fof mi andina no woodi yimɓe on ɓe sponsor de oɗo page pour que cette page continue à exister. no woodi yimɓe wonɓe sodde thérapie ji ɓeɗo fof ko wonɓe tampitade page o no woodi wonɓe sodde produit ji amen wona lekki ɓuuri ɓeɗo fof kon ɓe tampitade page no woodi yimɓe wonɓe arde ɗo yewta commenta toutes ces personnes là sont nos sponsors. mi salmina nokku o ka won ɗon. Assalamu alaikum warahmatullahi